Koti kurikithia uchindi bwawe Nandi Rais Mutare mukathe William Ruto nerigeri kuriunga kaunti ya Meru ntuko ya rojo eje ni imwe ya kaunti cia mbere buru iria Ruto akuriunga nyuma ya uchindi bwawe untu buria Meru bamukirite buri giteo gikinene kiribo uthuraniri bwa mucemano jujo ni bwetete na mbere kirikieni kia michetho kia Mawa Stadium. Igitare kampeni njore ya Kenya Kwanza itongeretwe ni mukathe Rais Muthure William Ruto ni athithirie ndiunga kathumba kathetune kamumiro kugambia na gwikira Meru mawira nenkabo ndiunga ciao igitiara matunda na kuonera Ruto kura 398 942 kiri gicunche kia 78 gatanta inyanya cia kura cionthe iria ciaringirwa kaunti ya Meru kithurano gia tariki 8 mweri muthiru. Kukarikano igitara kuromba kura iji Ruto nekire Meru mawira nenkabo na gukurukira rwari rwemwe kwemwe na Weru TV jairi ja manene jari kweja na mumbalothi kenda gutwira ntaira thina chemira. Mimi nawaambia wakulima wa miraa, serikali ya William Ruto itawapatia soko, na mimi nitaenda kuzungumza na rais wa Somalia, nitaenda kuzungumza na rais wale ambao tuko na soko katika nchi tofauti tofauti, na nimesema hata kama itabidi mimi nichukue balozi kutoka hapa Lare ama mahali miraa inafanyika aende asimamie, awe ni balozi wetu Somalia ama ni balozi wetu Ulaya, ndio tuweze kupata soko ya miraa, nitafanya hivyo. Na nkurugi kuga kanenkanira iteka thumba bia minister kiri kuga mugatejwa thirikari ya Kenya Kwanza. Kenya region wako na nusu ya serikali ya Kenya Kwanza, mawaziri 11. Tunaelewana? Hiyo ni ya mlima hii. Pengine Meru kutakuwa na mawaziri 3, pengine kutakuwa na mawaziri 4. Tutakubaliana na wao. Na wabunge wa hapa Meru ambao wanafanya kazi na mimi, ambao ni wengi, pamoja na gavana mtarajiwa Bwana Mithika Linturi, tumeketi chini na wao na tumepanga serikali yetu. Nandi nyuma ya kurikithwa ni koti nene ja Rais Muthure Rais Ruto na banganetie ndiunga ntuku ya rojo kaunti ya Meru jari mambura ja gucokia nkatho kienine kia michetho kia Mawa iri ndiunga yawe ya mbere burugu ntu gwikukana gwiku nyuma yawe gutumirwa rais mambura ja banganetwe ni ngwataniro ya makanisa jonthe. Hapa katika Maua Stadium kwa sababu sisi kama kanisa la Meru na kama gatuzi tunasikia kuheshimika sana. Heshima kubwa kabisa kutoka kwa rais wetu mteule ambaye baada ya kuidhinishwa na mahakama kuu siku ya Jumatatu, gatuzi la Meru ndilo mahala pa kwanza ambako ameamua kututembelea, na anatembea leo kesho Jumapili tarehe 11 akiwa na madhumuni tu ya kuweza kuwa na ibada ya shukurani. Aja kienine giki ubangane bo mambura no bwitite na mbere bo bwega ukaria bo kungana bukioneka kubangano bo kungana atongere kathumba bakirigiro gukinya kienine giki toro tugutarirwa ni mubunge wa gicigo giki John Paul Mwirigi. Atongori bara tu expect ndene ya kiani ki ni atongori baba ingi na sana ndene ya Meru County itu expect atongori bonde na sana ki members of parliament itu expect atongori bonde ki constituency kenda na inya nominated women rep na inya women rep na inya governor wetu ngwiti ya kamba kwithira kinya kiani ne kiyo ikenda ba utu twende tumba kwithira tukithikiria kanisa turiamwe so thairo tukua niki udhurano kia interdenomination ikumanisha ni ashirika bonde, akristo bonde, pastors bonde na atongoria bonde barora baumite ndene ya kaunti yetu ya Meru. Na boba kiaria karibantere iji batarerete kumane na ndiunga eje ya Ruto ntuku ya rojo iba kweregera kuingirwa mawira neja kuthurirwa mumbalothi wa gutegera mantu jamira na kinya kweregera kuona mugatejo mukatha kiruga ibwa minister kiri thirikari ya Ruto bakiendekithia muno Mithika Linturi. Ninkumuria atuthithirie mantu yara yonthe atwaindite yonto ya kithira agatuyukiria Linturi ikawe ari CS wetu amwe ngwira akamwa lakini ai munene wetu Yegembe South tukawirirwa ntu bou na nitwirigirite Meru County itukwirwa ntu bou atuthithirie na tukakena muno na bura bunene ke yange yonthe itwirigirite batwe
atuthurira munene wetu Mithika Linturi amwethia waziri na twarombere muno kwombekana nengore wizara ira na Peter Munya nikende toshughulikia miraa yetu mathina yayo aumite amira yuma aitwirigirite atuthithirie kinya manto yare amboto apo yayo ya ukiria mwananchi ura urinde pio aitie guru ya we mama mboga kana kinya etithia babikibiki kana bara bangi barita biashara ira irinde na twirite ya nto ya manto ya banki amba kurita mbesa ira ikatengwa ira cigakomba ni mu biashara ora munini nikenda amba kurita ngui ate kurito interest yenene ikenda akaomba uiciokiria itwirigirite manto ya nto ya u atwire yo girite no nto mawiranira atwiranire ya maingi muno bambere pio na atwirire agaokiria nto muno anto babethe na anto ana bateciomba buranto bainyeletwe ni marando kinya ya Fuliza Mshwari marando ya koba banki na nau yamo yaketha akidiro nayo ya scrapwe kenda anto thole na maisha yo itwirigite address manto bya kuria intobira bikurwa bya kuria ngarama yena na makidogo ya maisha na mugwati mbaruo munene wa Rais Ruto ura ni mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi nekirite akariba bawirane ate mawirane ja jonthe bekirwe jakayingwa gukurukira thirikari ya Kenya Kwanza bautu thirikari yetu thirikari kuwa na kuthithia so bwethe buki expect manto ya ambassadorial appointment tukomba kwitha tukiona kuma kundene ya Embe barora bakethira baita ndirora shumba kwithira ikioya mira so te manto ake ya kwaria endri manto tumbete kwitha tukianjire kwitha tuyariria after ntukwira certificate ya umbre kwitha kia submitted by Chepkati itombere kwitha twitirimana na munene wa Nthije tukari atongoria ba Meru na tomba kwitha tukiari manto yau no tobau tukwenda kwitha tukiurwa churi wananchi itombere kwitha tukiwa bo tutiramba kwitha tubuthithia munene wetu rais wetu nyumbe nene na inyumbe kaomba kwithire kianira anabao bonde so Embe to destined ke itebi nene na thirikari ne ntene kabisa